Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi muri Uganda Dr. Kiiza Besigye kumara iminsi mikuru muri gereza Ruzira yasabye abaturage kudacika intege bagahanira ubutabera n'ubwisanzure kabone n'ubwo bari mu minsi mikuru. Bwana Besigye hataniye intebe ya perezida muri Uganda inshuro enye zose atsindwa na perezida Museveni, afunzwe akekwaho gushaka guhirika ubutegetsi akoresheje intwaro. Ikinyamakuru Chimp Report cyanditswe mu ibara Kiiza Besigye yandikiye abafungiye muri gereza yagarutse cyane ku rupfu rwa Yesu ruzirikanwa kuri Noheli, yifuriza abambari be umwaka mushya muhire wa 2025. Bwana Besigye yagarutse ku bihe Yesu yavukiyemo avuga ko ubwami bwa Yudeya bwafashwe bunyago n'ubw'abarumani, ndetse yavuze ko abayahudi batakundaga ubwo butegetsi bw'abarumani kuko bwakandamizaga abantu binyuze mu kiboko bakubitwaga n'abasirikare. Uyu munyapolitiki ugereranya inzira y'umusaraba anyuzwamo na leta y'iti y'igitugu yowe na perezida Museveni avuga ko umwami Herode yari umuntu ukunda ubutegetsi kandi uhangayikishwa no kumva hari undi muntu ubushaka. Yavuze ko ari byanatumye ategeka kwica abana b'abahungu bavukiye rimwe na Yesu ubwo bamuburaga ngo bamwice, kandi ko Herode yanicaga abana be yibyariye yabonaga ko bashaka kumukura ku ntebe y'ubwami. Uyu munyapolitiki uri mu bafunzwe kenshi ku isi bazira ibitekerezo byabo yakomoje kuri guverineri Ponsiyo Pilato wabambye Yesu Kristo, asaba abanyayuganda gushirika ubwo bagahanira ukuri kuko nta muntu uri hejuru yabo kuko Imana iri kumwe nabo. Ubutumwa bwa Bwana Kiiza Besigye uri muri gereza abutanze mu gihe ubutegetsi bwa Uganda bwafashe umwanzuro ko kuri Noheli nta munyururu wemerewe gusurwa mu gihugu hose. Iyi ni ingingo yakiriwe nabi nawo umuryango wa Kiiza Besigye. Umugore wa Besigye Madame Winibyanyima yavuze ko ingingo yo kubuza abanyururu gusurwa muri iki gihe cy'iminsi mikuru ari igikorwa cya kinyamaswa gikozwe n'ubutegetsi bwa Kampala. Madame Byanyima yavuze ko kuri Noheli azagemurira umugabo we kandi yizera ko azahava mubonye kuko atizera inzego zimurinze ku buryo yazisigira ibyo yamugeneye. Uyu mugore ukomeye mu muryango we yateguje ko azaryama kuri gereza ya Ruzira kugeza abonanye n'umugabo we Kiiza Besigye. Abashinzwe amagereza muri Uganda bavuze ko batazatuma abafunzwe basurwa muri iki gihe cy'iminsi mikuru nk'uburyo bwo kurinda ko haba ibibazo by'umutekano muke. Umuvugizi w'urwego yabwiye abanyamakuru ko Noheli itera umunezero kandi abafunzwe badashaka kuba muri gereza ariyo mpamvu bazabasura iminsi mikuru yarangiye. Ibi bibaye bwa kabiri Dr. Kiiza Besigye ari iminsi mikuru muri gereza kuko byanabaye muri 2005 nabwo iminsi mikuru ayirya afunzwe. Ninyebije muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditse kwishyirahamwe ry'abenjeniyeri muri Kenya ryamaganye Depite Oscar Sudi uherutse guhabwa impamyabumenyi y'icyubahiro ya Doktora na Kaminuza mu iki gihugu, rimusaba kutita enjeniyeri kuko amategeko bihana kwiyitirira umurimo utigiye. Aba benjeniyeri barasaba ko umudepite ahagarika kwiyanikaho mu nyandiko zitandukanye ko ari enjeniyeri kuko perezida wabo yamwibukije ko kuba enjeniyeri isaba kwiga nibura imyaka 8 muri kaminuza atari ibyo umuntu abyuka mu gitondo gusa ngo abyigire. Kaminuza yitwa Northwestern Christian University muri Kenya irutse guha impamyabumenyi z'icyubahiro ku rwego rwa Dr. Abadepite batatu barimo Oscar Sudi, Didimas Barasa ndetse na John Waruke aribyo byateye impagarara mu banyakinyamaga buryo iri shuri ryabikozemo. Bwana Sudi we ntihagarikiye aho ngaho kuko asigaye yita enjeniyeri, nyamara mu mategeko ya Kenya ari ibintu bitemewe kwihiga rade mu bintu utigiye bihanwa n'amategeko. Iri shyirahamwe Engineering Board of Kenya ryamaze kwandikira Kaminuza Northwestern Christian University Kenya kumwambura vuba na bwangu iyi mpamyabumenyi y'ikirenga bahaye umudepite kuko ngo ari kuvanga no gucanganyikisha abaturage. Komisiyo ishinzwe amashuri yo ku rwego rwa Kaminuza muri Kenya yatangiye iperereza ngo umenye ko abadepite bahawe amagarade, ariko yatunguwe no gusanga Kaminuza yabahaye itemewe gukorera mu gihugu cya Kenya. Mu itangazo iyi komisiyo yashyize hanze yatangaje ko Kaminuza yitwa Northwestern Christian University Kenya idafite ibyangombwa biyemerera gukorera muri iki gihugu, ko impamyabumenyi zose itanga nta gaciro zikwiye guhabwa mu gihugu no hanze yacyo. Iyo komisiyo yatangaje ko amategeko abuza amashuri cyangwa se ibigo gukora nta byangombwa. Ubu iyi Kaminuza yari yatanze impamyabumenyi kandi itemewe ugiye kujyanwa mu nkiko niyo mara gukora iperereza neza. Nubwo bwose komisiyo ishinzwe Kaminuza mu gihugu igaragaza ko iyi Kaminuza itemerewe gukora ku butaka bwa Kenya, aba badepite bari bahawe za doktora z'icyubahiro ubwo iyi Kaminuza yashyiraga abanyeshuri ku isoko ku nshuro ya 17. Nararanganije amaso ubunyamakuru byandikirwa muri Kongo kinjetse abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banditswe Joseph Kabila Kabange hoza ategeka Kongo na Moise Katumbi Chapwe wahoze utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Amakuru avuga ko mu cyumweru gishize bahuriye mu biganiro byabereye Addis Ababa muri Ethiopia. Ikinyamakuru la Libre Africa nicyo cyatangaje iby'umuro w'abanyapolitiki bombi bigeze kumara igihe kirekire badacana uwaka. Muri 2014 nibwo Katumbi wahoze ari guverineri w'intara ya Katanga yashwanye na Kabila wari shebuja nyuma yo kutemeranya kuri manda ya gatatu uriya wewe Kongo imyaka 18 yashakaga kwiyamamariza. La Libre yavuze ko umuro w'abagabo bombi wanitabiriwe n'abandi banyapolitiki bo mu mashyaka yabo barimo nka Remo Chibanda, Nehemi Mwiranya, Birinabe Chikaya na Moise Ekanga ku ruhande rwa FCC ya Kabila. Ni mu gihe kandi ku ruhande rwa Ensemble pour la République rya Katumbi
hari Salomo Karonda, Olivier Kamitatu, Erivier Diakese cyo kimwe na Claudel Rubaya. Kugeza ubu nta byinshi mu byo baganiriyeho byari byatangazwa mu bitangazamakuru. Icyakora Kabila na Katumbi bahuye mu gihe muri politiki ya Kongo harimo kutumvikana ku ngingo yo guhindura itegeko nshinga ry'iki gihugu. Perezida Félix Antoine Tshisekedi yafashe abenshi mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa bahuriza ku kuba Tshisekedi ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ahindure itegeko nshinga kugira ngo abone uko aziyamamaza muri manda ya gatatu. Amakuru avuga ko mu byo Kabila na Katumbi bemeranijwe harimo guhuza imbaraga bakora ubukangurambaga mu banyekongo bose bakabasaba kwamaganira kure umugambi wo guhindura itegeko nshinga. Bivuga kandi ko nyuma ya Katumbi mu ntangiriro z'umwaka utaha Kabila ateganya guhura na Martin Fayulu, uyu nawe ari umunyapolitiki utavuga rumwe na leta uri mu bakomeje kwamaganira kuri ibyo guhindura itegeko nshinga. Uyu muhuro w'abo bagabo ikinyamakuru La Libre kivuga ko wabaye tariki 16 na 17 ku kwezi kwa 12. Nubwo bimeze gutya ariko imirwanire cyakomeje hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nk'ubu amakuru yavuze ko imirwanire yasubiye mu marembo y'umujyi wa Goma kuva ku wa mbere. Imirwano yabereye muri groupement Kibumbi iherereye muri teritwari ya Nyiragongo yafunze umuhanda munini uhuza Goma na teritwari ya Rucuru. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka yasobanuye ko iroro ry'ingabo za leta ryafunze umuhanda ritangira kurasa buhumyi mu basivile muri Kibumba. Hanyuma umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Uringoma yatangaje ko abarwanyi babo bafashe igifaru cy'iroro ry'ingabo za leta, ateguza ko biteguye gukomeza kurwanira abasivile mu gihe bagabwaho ibitero. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rimaze igihe kinini rihanganiye n'abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Rubero iri mu majyaruguru y'intara y'Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikomeye muri Kibumba iherukaga mu ntangiriro z'uyu mwaka turimo. Hari amakuru ariko anagaragaza ko abarwanyi ba Wazalendo bafatanya na FARDC kurwanya M23 basubiranyemo ahitwa Rukorwe muri groupement ya Rusayo muri teritwari Nyiragongo bakica abaturage barindwi abandi benshi bagakomereka. Societe civile ya Nyiragongo yavuze ko gusubiranamo kwa Wazalendo na FARDC byahungabanyije abaturage benshi, bamwe bagahunga n'ubwo inzego zavuze ko ziri gukora iperereza ngo hamenyekane nyirabayazana wo kurwana kandi bafatanije urugamba. Ikinyamakuru Actualité CD cyanditse ko atari ubwa mbere Wazalendo ishwanye na FARDC kuko bigeze gukozanyaho muri Kibati nabwo bapfa abaturage benshi abandi barahunga. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire mu Burundi abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banditswe abaturage hitwa Rusiga muri komine Rugombo mu ntara y'Ibitoki bafashe Imbonerakure ebyiri zibaga imyaka mu mirimo bari bakubita hafi yo kubica. Abakuru cyane ibera mu Burundi bavuze ko ubujura bumeze nabi muri iki gihe bwabuterwa n'ubukire ndetse n'inzara ica ibintu muri iki gihugu. Ikinyamakuru SOS Media cyanditswe izi Imbonerakure zafashwe zikoreye imifuka 5 y'imyembe zari zivuye kuba mu mirima y'abaturage. Abo bari bariye karungu babiyahuro barabakubita hafi yo kubica. Imbonerakure n'urubyiruko rwo mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD rusanganwe inshingano zo kurinda imipaka y'igihugu ndetse no gukora amarondo nijoro. Abaturage mu Burundi bagaragaza ko Imbonerakure zo zikora amarondo kandi bakibwa, bakiga ko aribo biba cyangwa se bakaba bakorana n'abajura. Irondo rikaba ryarivanze n'ibisambo. Bwana Gilbert Manirakiza musitanteri wa komine Rugombo yemeye ko abo bantu koko bakubiswe bavuye kuri imyembe ariko yanga kwemeza ko ari Imbonerakure. Asaba abaturage kutihorera. Intara nyinshi mu Burundi kuri ubu zugarijwe n'ubujura byaba gutobora inzu cyangwa se gusahura imyaka mu mirima, kandi abafatwa ugasanga ari urubyiruko, bamwe bakabihuza n'umukene mu gihugu ariko abatetsi bacyo bavuga ko gikize ndetse ngo ni paradizo yaje ku isi.